Ko kiror kapapa kalau koku kale moyo lagayon kikote nepenin. Yoganoi luka luminan luka loka suban. Tonga ijaoni esi tomano program lo akirot na ke moyo. Program lo igiono na pari tipupi akirot na ka loka suban. Ido da epika kinete au misio woko keda ipulani woko lua lolo kere. Toman akani nike. Lolo na ebala sa ipupio ni evangeli arabuta kirot naka loka suban na elo monito to mano evangeli loka Luka sula ikanyangon kokoro naka isangon ikanyape itoni akaisakan koja iloka Apolon nekus ashomio nakanu ki telelete kwape wadi katori Luka lo agayon koja ijaibuses loka Apolon Kogeo tu peget koto makeche be ingaibo kakesi erauni loka Apolon. Konye ko jenu Yesu poget loki tawono kech. Ko yawi ko kuyeni didi kisibwo ko kiding kech ko tema kes ebe. Ngini yeni isukunyikini ko kuyeni ko kirorika kesukunyikini engo. Ngini da yeni isukunyikini engo isukunyikini ngol loke jukuni engo. Narai lo erai lo edit ko kiding kus kere ngol nges erai loka Apolon ko bongo kiyoka na ebe loka Apolon kipoto kanyu to etunganani rengiari ajokin ko kirorikon kesimi katangis narai mam kiupakaoni konye Yesu abu Yesu kolimo nges ebe siri kisimika ta narai ngolo mam erai loka surupikus erai loko waikus evangeli loka Apolon wok Yesu Kristo nyesilo kiturite jo Kristo luminan luka loka suban akirotona itere kina kedoni lolo inera akirotonanwi kamanara keda aya pepeara arauti tungalwi ya pepeara arauti ke yakia lui ya pepeara apo tu iya kia ogeu tu apega kinko kiding kechebon be ngaibo polo kakesi nare jente kesi be tomana Apolus jaja kanut tomasa Apolus ngesi iyong terejo ara edoni tunga echiesa udumununa na akote pogete ngon akota goror ikoton bo jenete luchie tungoni o jeneta somusine wok onyarito soni lu Apollo ko kwangin be ngesi iyong tere konye Yesu Kristo tomano evangeli isishana kinona ke kirot isishana kinone ponelo ijar akabakanu tunako kuju idwe ponle ijar akabakanu tuna egela kina kedao misho wok araibo keda ngunu nwe womititioni be erasinwa bait bala yeseli mokinike yakiabo nebe yeni koto arauni lo polo ko kidingikus koto ngesa arauni lo edite kakere lo edit kakere ngese raun lo Apolon ko kidinkus to manae ya pepeara akabakantu na ko kuju ngesi eja police mamerai to manai keunita ko mamerai to manao mitebe engodo bere bona dolitani akere mamerao mitebe engodo bone jula edu dunia sikede Yesu lo akaluchi ekere mam akabakantu na ko kuju erai na elo muni otomanae ya pepeara ido ikotona raun itunga luija ikera akabakanu tuna luilo malto mana akabakanu tuna ibusakini toni araut lui ya pepeara yese ya ona Yesu to mano kidingi kech anyunete na ikokwa yeni didi ebalebe yeni isukunyikini kokuen didi yen akepolobe esukunyiki engo iruani puito soma Yesu aputona na ikokwa yeni didi ikokubo yeni didi anyoni bo ake polo anyoni bo ake anyunet inyon bibore pedo ngesa isishanakin ne ijayoni ikoku yeni didi erai aputona kaya pepeara ejeni kesa hilo pete bonebe emamete nwe pedo rasomo waike bon so ejaki ndongesi ngine aya pepeara ejeni ngesi bonebe ake gogung bon mam ngese pedori nasidum najo biko kuyeni didi edapakino shepia papake edapakino shepia totoke itei papake bala ngini boreke rara bonati totoke nara inu ipuda ngesi kere edumakini nen
So ikoto Yesu onida to mano paperone woko kang'es to mano paperone woko kaloka suban arauto silwi ya pepeara na ara ine ya pe iraron wi ya pepeara elomuni dene maloka loka subani ni jayoni rakindo ngesoni ai jay kino na gogong kwa pe chamnon ber irayo ni duelwe dita gogong konye ne jata roni keda papa woko e pedor ngesa somai kino ni kere nui podoni so ngesa polo una jay lolo to mano vanjililo enyarto ni Yesu Kristo aya pepeara enyarti ngesoni bara idi ilte yon bali polo koni noi konyo ngare nakalo ka suban aya pepeara ngesi bore ne pola kere ngesi bore yeni keuno ni kuju to manatu tubete na ihareiti na evangelicalo ebuniti yokana ne ja Yesu e bala bone be apota anyu te chetunganan irenge ajoki na ko kiroro kon kotosa esimi kingesi e bala Yesu be mami simi kete ngesi na arai ngolilo mam erailo kasuru because erailo waikus ake polo au mitosu do ya kia ne bonebe erai kesi bone jata tarapedor imuro kitebe jakit loka suban luchietu ngada lumam e opasi keda keso sawa na ngun apedor na somu pengun wi ngarakine ta itiji aloketa nukasitani otomanaka bakantu na kokujo ipupuno na ne ake polo be ajata tare do yoka na keda luche yakia ibore na subiti bala ai ngobele ko tao ket ibore ne jai kitikesa ipu bala jatare keda piti na nara isoma ete luche tungada ngupongunu no isoma ete kesi do mitos bala raiti kesi bon aja pedoringin ne duche lomne piti no tao lokana tunganan e mame unai puch donjo belo munangwini kini toma dumunjo be umtos kwani tunga bode pol ara eda to mana kilesia ne somo ni borao mitosibe esome ngonare ngongesa polo mame ya pepearo toma elomuni ducha nangana kini elomunare tono kini elomune jiotoma so isiti kintoni loka subana so mungunu kere misi pedoro toni aitodoli kinuka akaba kanutuke esoma ite kera ya pepeara esoma ita jene tebe mamera gogong woko konyera gogong ne lomuni tande ka loka suban era gogong na ka ene make lo ada ongesi abukokin oni so eli pata lolo tetere loka suban iyata kino ni de nema loka ya pepeara esoma ita jene tebe irayo ni duwe mami agogong lue dita gogong lui tete bona gogong na elomuni ane jai loka suban do eli pata tetere loka suban rauni teni papalo agogong le jayoni teteri atakino na gogongin koto mana nono kuoko na etawon anono kuoko na kawat keli pata loka suban papa ho pedori kere misiala menkin sojo kanuka paritina ana lolo na eda ojo aenakini so isiala menkin popo sojo kanuka enakinet na ka kiro toko na etegi alolo apariti kosi kilipi lelebiki soe moyo loka ya pepeara arauno sidue kondui rimarit arauno sidue kondui jana kinete jo mereka moto se poget konya chamuntos koto mana ya pepeara bengunu kerenwi pedor saito dolikin koto mana ijar elomuntos kanuka minakon elomuntos kanuka gogonkon ili lota tao loke pitina ne jaiso tetere soi pedora amina kai morikikina duch ne jana kinajo omame ngwi omame aretonokin ajenete sobon be kere ngunwi soma iso eraiko kirorkon idoda kwape ikone dwe iraiso ipei kilipso no kere kanuka Yesu Kristo loka polon kosi kikote nepenen aibu sesko jai papo koku kemoyola gayon kwape kola jara geonet nat kona nyini parit ikarlu mame daunos kikote nepenen kojai loka polon nekus kiserenges loka subano pedor kere papa okoku kemoyola gayon kikote nepenen elama no iluminan luka loka suban amnorenges kere aparti na jokan idarla suban do isirengite